Ka West Giant Karate Do Championship 2025 balapelong da ka West Giant Hills Karate Do Association Jowai, ringkat ka Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya Shillong, kalapoy no siya kabakod haga katlay trik no pra. Haga nga sngi la don lang ubak san kupar Warjri, Treasurer Meghalaya State Olympic Association Shillong, and General Secretary AMKA Shillong kum ukong san, katba uba hunlang litan, President AMKA Shillong kum usumbut kong san, haga jingalang kabalapenya da uma Alan Nyangti, President WJHDKA Jowai. Ubak san kupar Warjri haga jingkran upan pao ka jingkmen, baling ba ka jingshim kya ka West Giant Hills Karate Do Association, ki kena bat samla don sap ka Jowai, haga jingalek kai karate ki yolat biang, ban pen pao per thay ya ka sap yalek kai jongki, bat ya ka ni ulapan skam ling ba ka jingashim benta shurhem ki kena, haka Meghalaya Games, bat state tournament ki baladap pelong hai ki benai baladap. Uba Warjri ukermen bahagi por benwan ke West Giant Hills District kan sala ban say bat pen mi shibun ki kena ki ban rak nam rak buram ya ke district ke jela lingba ka jingelek kai karate. Haki arsingi jong ka jinga kun ki kena shenrang bat kentai ka jing senran lang ki kmi ki kpa ki laya shimbenta ka jinga kom kumait bat kata ki balong kat kum ke kerdan karta balabu renti da ki nong penyat jong ka ni ka jingelek kai. Na pedeng kinong ya shimbenta ki kena ki belayo ra ya kanam best karateka na kabenta ke kerdan sub junior boys lara da upusai mi kendia junior boys ukerda o perbot senior boys usame 1E pakma. Katba na kaliang ki kentai haga kerdan sub junior lara da ka fida shisha MK Lingdo haga junior ka pisaka bamon bat haga senior da ka durka pasa. Yaki medal bat best trophy shabaro ki nong jom lasam da ukong san, ringkat ki nongalam bat kot nongkit kam ke West Giant Hills Karate Do Association Jowai.
Junior carried off the bike. Next we have best karate.